Doña Amparo Estarlitz Martorell. Doña Isabel Jiménez Candel. María Isabel Jiménez Candel, Partido Popular. Don Francisco Martínez Alberola. Don Gustavo Montalvo Sánchez. Doña María Ángeles Pérez Valdés. Don Francisco Vidal Montí. Y don Salvador Chapí. Senyor secretari, el recuento diu que són vots a favor de doña Amparo Estarlitz Martorell, 5 vots. Vots a favor de doña María Isabel Jiménez Candel, 4 vots. Per tant, queda elegida per majoria absoluta doña Amparo Estarlitz Martorell. Passarà a presidir la taula. Primer hi haurà jurar a prometre la Constitució davant de totes les